생식이 어떻게 몸에 도움이 되는지 의학적으로 증명이 된 내용입니다. За амьд чимтол яагаад биеинд сайн юм бэ гэдгийг ангаахын ухаанаар нь нотолсон нотлооны тухай. 채소, 과일, 또 이런 버섯류 등이 포함되어 있는 그런 통곡식류가 우리 몸에 분명한 효과가 있다라고 밝히고 있습니다. За энэ эмнэлэг зүйн нотлогоонд жишээлбэл хүнсний ногоо жимсгэн мөөг зэрэг ийм бүхэл байдлаараа орсон хүнс маань хүний биед их сайн нөлөөтэй юм а гэдгийг эмнэлэг зүйн үүднээс нь нотолсон юм. 첫 번째 간단하게 말씀드리면 생식을 먹게 되면 우리 몸의 대장이 좋아지게 됩니다. За товчхон хэлэх юм бол нэгдүгээрт амьд чимт хоолоор хооллох үед бүдүүн гидсний үйл ажиллагаа сайжирна. 우리 장 속에는 좋은 균과 나쁜 균이 같이 있습니다. Бидний энэ бүдүүн гидсэн дотор нөгөө амьд бактериуд байгаа шүү дээ, сайн муу гэдэг. 조금 자료에 따라 다르지만 좋은 균이 85%, 나쁜 균이 15%가 있는 게 정상이라고 하는 경우도 있습니다. За янз бүрийн судалгаагаар юу гэж хэлдэг вэ гэхлээр нэгдсэн байдлаар харах юм бол ашигтай бактери нь 85%, жоохон ашиггүй бактери 15%-тай байвал энэ одоо хэвийн гэж үздэг байна. 근데 어떤 분은 좋은 균은 30%, 중간 균이 60에서 65%, 나쁜 균이 5에서 10% 존재해야 된다라고 말씀하시는 분도 있습니다. За бас өөрөөр хэлдэг судлаачид байгаа. Жишээлбэл ашигтай бактери нь 30%, 60% ч юм уу, дундын бактери нь 30%, за тэгээд 5-аас 10% нь ашиггүй бактери байж болно ч гэж хэлдэг. Тийм судалгаа байна. 그런데 분명한 것은 우리 몸에 좋은 균이 많아지면 우리 장도 좋아진다는 것은 분명합니다. За гэхдээ чухал зүйл нь ашигтай бактери их байж ижил бидний бие мэдээж сайн байх болно гэдэг нь чухал юм. 생식을 먹게 되면 우리 몸에 좋은 균이 더 활발하게 이렇게 정식이 될 수 있습니다. Тийм учраас амьд чимт хоолоор хооллох үед бүдүүн гидсэн дэх ашигт бактерийн тоо хэвийн болох боломжийг бүрдүүлдэг байна. 그런데 기름기가 많은 음식을 너무 많이 먹거나 또 과자류라든가 각종 빵, 첨가물이 많은 음식을 먹게 되면 나쁜 균이 더 번식하게 됩니다. За гэтэл бид нар өөх тосны өндөр хэрэглээтэй хувирсан тос ч юм уу тий, за дээрэс нь гурилан бүтээгдэхүүн, за тэгээд биеинд одоо муу янз бүрийн өв цөвдлөгийг бид нар идэл идэх чинь нөгөө шиир зугаа болгоод тийм зүйлсээр байн хоолсоор байх юм бол одоо мэдээж ашиг бактерийн тоо багасхна. 그래서 우리 몸속에 나쁜 균이 많아지면 각종 암이 발생하거나 대장 속에 염증이 많이 발생할 수 있게 됩니다. Тэгэхээр ашиггүй бактери маань тэр үед их болох юм бол энэ чинь өөрөө одоо хавдрын өвчлөлийн суур болохоос гадна бас маш олон одоо өвчлөлүүдийг бий болгон дээрэс нь өрөвслийг бүдүүн гидсэнд үүсгдэг байна. 그런데 생식은 우리 몸속에 좋은 균이 좋아하는 먹이가 됩니다. Гэтэл амьд чимт хоолны дотор энэ ашигт бактерийн иддэг одоо ашигтай хоолнууд нь их байгаа байхгүй дуртай хоолны. 그래서 생식을 먹게 되면 대장이 좋아지게 되고 대장이 좋아지면 우리 몸의 면역력도 같이 좋아지게 됩니다. За тэгэхээр ашигтай бактери ихсэх бүдүүн гид сайжирна гэдэг маань бидний биеийн ерөнхий байдал сайжрахаас гадна дархлааны үйл ажиллагаа одоо өндөр түвшинд хүрнэ, сайжирна гэсэн үг байна. 장이 좋은 분은 면역 기능도 좋아져서 웬만한 질병을 예방하거나 이길 수 있습니다. Тэгэхээр энэ гидсний орчин буюу ашигт бактерийн орчин сайжрах юм бол дархлааны систем сайжрахаас гадна ямар нэг одоо өвчин орж ирэх үед эсэргүүцэх чадвар сайтай болно. Урьдчилан сэргийлж чадна гэсэн үг. 그리고 두 번째, 체중 조절, 즉 다이어트에 도움이 됩니다. Хоёрдугаарт нь жингээ барихад одоо өөрөөр хэлбэл хоолны дэглэм барихад тустай. 생식은 아주 양이 적습니다. За шимт хоолны хэмжээ бол их бага штэ. 칼로리가 약 160에서 180kcal 밖에 되지 않습니다. За калорийн агуулмж болохоор 160-аас 180 баггүй юу?
그 일반 성인 기준으로 보면 아주 작은 칼로리입니다. За насанд хүрсэн хүний хэмжээнд бол энэ маш бага калорийн хэмжээ. 그런데 우리 몸에 필요한 영양소는 골고루 들어있기 때문에 생식 때문에 병에 걸리지는 않습니다. За гэтэл бидний биед хэрэгтэй шимт бүтээгдэхүүнүүд нь орцсон их учраас энэ хоолойд одоо эдсээр байх үедээ ямар нэг өвчин тусна гэдэг ойлголт бол байхгүй юм. 오히려 필요 없는 칼로리를 적게 먹기 때문에 자연스럽게 우리 몸은 체중이 빠질 수밖에 없게 됩니다. За бидний биед хэрэггүй одоо калорийн тэр их өндөр агуулмж байхгүй учраас одоо ингээ идэх тусам харин ч эсэргээрээ биеийн жингээ барихад тус болдог байна. 그래서 생식을 계속 꾸준하게 섭취하면 몸이 굉장히 가벼워진다는 이야기입니다. Тэгэхээр шимт хоолоор байн хооллох юм бол одоо яг бие хөнгөрөөд ирдэг гэсэн үг. 그리고 세 번째, 당뇨병에 도움이 됩니다. За гуравдугаарт нь чихрийн шижийн өвчний эмчилгээнд одоо тус нэмэр болдог. 빵이나 밀가루 같은 걸 먹게 되면 식사를 하고 나면 당 수치가 이렇게 급격하게 올라갑니다. За бид нэр одоо гойм халах гурилан бүтээгдэхүүн идэх үед цусан дах сахарын хэмжээ огцом дээш ингээ өгсдөг. 그런데 생식을 먹으면 당 수치가 조금만 올라갔다가 또 바로 천천히 내려가기 때문에 당뇨 환자에게 정말 좋은 식사가 될 수 있습니다. Гэтэл чихрийн шижинтэй өвчтөй хүмүүст тийм ээ энэ шимт хоолыг идэхлээр яадаг вэ гэхээр цусан дах сахарын хэмжээ маш багаар дээш жоохон дээшлээд буцаад жоохон буудаг байна. 그리고 네 번째, 암 예방에도 도움이 될 수 있습니다. За дөрөвдүгürt нь хавдрын өвчлөлөөс сэргийдэг байна. 암의 한 50% 이상은 먹는 것과 직접적인 상관이 있게 됩니다. Тэгэхээр хавдрын өвчлөлийн шалтгааны 50% нь идэж байгаа зүйлтэй холбогддог байна. 그래서 우리 몸에 좋은 그런 음식을 먹게 되면 실제적으로 암을 예방할 수 있게 되는데 바로 생식이 그런 식사입니다. Тэгэхээр бид нар зөв сайн хооллоор хооллож чадах юм бол хавдрын өвчлөлтөөс сэргийлж чадна гэсэн утга бөгөөд яг тийм хоолыг одоо биелүүлж өгч чадах хоол нь амьд шимт хоол болсон юм. 그리고 다섯 번째는 아이들 키 성장에 도움이 됩니다. За тавдугаарт нь хүүхдүүдийн өсөлтөнд бас нөлөөлж өгдөг. 그러니까 초등학교 다니기 전이라든가 뭐 좀 청소년 전에 그런 국민학교, 초등학교로 하면 되나요? 그런 아이들이 먹게 되면 계속 1년, 2년 먹게 되면 키가 자라는데 굉장히 큰 도움이 됩니다. За ялангуяа өсөлтийн наснда, шилжилтийн наснда дунд сургуульд байгаа хүүхдүүд ингээ 1-2 жил тогтмол идэх юм бол одоо өсөх явц нь маш сайн өндөр болж нөлөөлдөг байна. 그리고 뇌 건강에 도움이 되어서 치매 예방에도 도움을 줄 수 있습니다. За мөн тасралтгүй эзнээрээ тархины үйл ажиллагаанд эрүүл мэнд тус болохоос гадна зөнөглөхөөс одоо урьдчилан сэргийлж өгдөг байна. 그리고 고혈압이나 혹은 심장병 같이 혈액순환 관련해 가지고 치료에 도움이 될 수 있습니다. За мөн цусан хангамж буюу одоо зүрх судасны өвчин, даралт ихсэх өвчин зэрэг өвчнүүдэд нэрвэгдэхээс урьдчилан сэргийлэхээс гадна бас сайн буулгаж өгөх нөлөөг үзүүлдэг байна. 그 외에도 우리 몸에 있는 간이나 또 신장, 즉 콩팥에도 도움이 됩니다. За тэгээ зогсохгүй элэг болон бөөрийн үйл ажиллагаанд бас маш сайн тусалдаг байна. 간은 우리 몸에 영양을 저장하고 또 해독하는 기능이 있습니다. Тэр элэг бол бидний одоо идж байгаа зүйлээс шим тэжээлийг нь шимэгчлүүлж аваад бас биеийг хоргоожүүлэх юм хоёр үүргийг гүйцэтгэж байгаа. 신장, 그러니까 콩팥은 피를 걸러주는 역할을 합니다. За бөөр болохоор одоо цусан хангамжийг цусыг цэвэрлж явах үүрэгтэй. 그런데 간과 콩팥이 가장 좋아하는 음식은 바로 생식이라고 말씀드릴 수 있습니다. За тэгэхээр элэг болон бөөрийн дурладаг одоо хамгийн дуртай хоол бол яалтчгүй ийм шимт хоол буюу амьд хоол юм. 왜냐하면 우리 몸에서 만들어지는 피는 우리가 먹는 물과 공기와 음식으로 만들어집니다. Тэгэхээр бидний цус гээд дахин шинжлэгдэж идэг, бүтээгдэж идэг. Тэр бүтээгдэх явц нь
бидний идж байгаа хоол, ууж байгаа ус, амьсгалж байгаа агаар гурваас шалтгааж хэр шин байх вэ гэдэг нь одоо тогтоогддог байна. 그래서 좋은 음식을 먹으면 간과 콩팥이 좋아하는 깨끗한 피가 만들어질 수 있기 때문입니다. Тэгэхээр шимт хоолоор хоолоод тах юм бол элэг болон бөөр тэр хоолнд дурлаж байгаа учраас маш сайн юм цэвэр цусыг, шинэхэн цусыг бий болгож чадах үүргээ биелүүлнэ гэсэн үг. 제가 지금까지 말씀드린 내용이 우리가 일반적으로 각종 어른들이 겪을 수 있는 모든 질병에 대해서 대략 다 말씀드렸습니다. За энэ бол бидний одоо сая тайлбарлаж байгаа зүйлс маань энгийн насанд хүрсэн хүмүүсийн наад захын өвчлөлтүүдэд холбож тайлбарлаж байгаа тайлбар байгаа. 바로 생식을 통해서 이런 일반적인 질병을 대부분 다 치료하거나 회복하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. За тэгэхээр наад захын ийм одоо өвчлөлүүд байх юм бол амьд шимт хоолыг идснээр одоо урьдчилан сэргийлэхээс гадна ихэнх шатандаа бол эмчлэгдэх бүрэн боломжийг бий болгож өгч байгаа. 근데 이제 조금 자세히 말씀을 드리겠습니다. За одоо арай тодруулаад тийм наривчилж ингээ үзье. 너무 지방이 많은 음식이나 또 인스턴트 식품 이런 걸 먹게 되면 장 질환이 계속 발생하게 됩니다. За бидний одоо бүдүүн гэж одоо дотор эрт нарийн гэснүүд байна шүү дээ. Өөх тос ихтэй хооллолт эсвэл бэлэн хоол идэх тогтмол бус хооллох зэрэгээс болоод өвчлөл үүсдэг байна. 우리 몸속에 있는 좋은 균은 나쁜 균을 억제하고 비타민을 합성하고 또 장내에 있는 나쁜 물질을 제거하는 역할을 합니다. Тэгэхээр гидсэнд байгаа энэ ашигт бактери ямар үүрэгтэй юм бэ гэхээр нөгөө хортой ашиггүй нянгийн өсөлтийг саатуулаад за витамины нийлэгжүүлэлтийг бий болгоод за гидсний сас бүрхөвчийн өсөлт үйл ажиллагааг идэвхжүүлдэг. За гидсэнд хорт бодисыг татгалзуулдаг үүрэгтэй. 생식에는 좋은 균의 먹이가 되는 식이섬유, 그러니까 섬유질과 프리바이오틱스가 많이 들어 있습니다. Тэгэхээр энэ ашигт шимт хоолнд маань амьд шимт хоолнд маань эслэг буюу пребиотик гэд яг энэ сүүгчлийн нян буюу ашигтай бактери иддэг хоол нь өндөр хэмжээгээр агуулгдсан байгаа. 그래서 그 유익균이 잘 번식함으로 인해서 염증성 장 질환을 예방할 수 있게 됩니다. Тэгэхээр ашигт бактери маань тэрийг идээд үржээд гидсний тэр тэнцвэртэй байдлыг сэргийгээд гидсэнд байгаа өрөвсөлт өвчнөөс үрчлэн сэргийлэх ажлаа ботоор биелүүлэх нь. 그리고 실제적으로 실험에 한 결과가 있습니다. За бодитойгоор бүр туршилт хийсэн юм юу байна? Судалгаа байна. 물론 쥐를 대상으로 실험한 결과입니다. За энэ хулган дээр хийсэн туршилтын үр дүн. 왼쪽에 있는 그림은 쥐에다가 염증, 그러니까 고지방식으로 계속 식사를 한 그 쥐 대장의 단면입니다. За энэ бол нөгөө зүүн талынхын зураг нь шүү дээ. Энэ хулганы одоо өрөвсөлд үүссэн өөрөөр хэлбэл их өөх тостой хоол идээд өрөвсөлд үүссэн байгаа бүдүүн гидсний зүсэлтийн зураг. 그런데 똑같은 쥐에게 이제 생식을 고지방이 아니라 생식을 많이 섭취하게 된 쥐의 그 대장의 단면은 분명한 차이가 보입니다. За гэтэл нөгөө талын зураг болохоор нөгөө шимт хоолыг хольж өгөөд хооллсон хулганы бүдүүн гидсний зүсэлтийн зураг их ялгаатай харагдаж байгаа. 이렇게 하얗게 되어 있는 분이 육모입니다. 육모. За энэ цагаараад байгаа хэсэг бол одоо нөгөө намилзаг гэж хэлдэг манайхаар. 이 육모는 우리 그 몸 속에서 대장 속에서 수분을 흡수하거나 영양분을 흡수하는 역할을 합니다. Тэгээ намилзаг буюу энэ ийм зүйлүүд чинь бидний биед орж ирж байгаа хүнс хоолны шимт хичээлийг яалгаж өөртөө шингээж авдаг үүрэгтэй байхгүй. 그래서 이렇게 염증이 생긴 쥐는 염증성 장 질환이 생길 수밖에 없고 생식을 먹은 쥐는 질환을 이렇게 예방하거나 억제하는 데 도움이 될 수 있다는 이야기가 됩니다. За тэгэхээр энэ хоёр хулган дээр юу ажиглагдсан бэ гэхээр энэ өрөвсөл явагдсан намилзаг нь бүр сүрчгсэн хулган дээр өвчлөл үүсээд эхэлсэн нөгөө хулганых дээр болохоор өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлж чадж байгаа чадвартай байгааг харуулсан байна.
그리고 또 생식을 이렇게 하루 한 끼가 아니라 두 끼, 사람으로 비교할 때 두 끼를 먹었을 때 훨씬 더 빠르게 좋아진다는 결과도 얻었습니다. За тэгээд мөн өдөрт нэг удаа хооллох биш, өдөрт бүр 2 удаа амжилтын тоолоор хооллосон чинь үр дүн улам өндөр гарч байгаа ийм эмнэлэг зүүн туршилт хариу байна. 그러니까 어떤 질병을 예방하는 차원이나 영양을 공급할 때는 생식을 하루에 한 번 섭취하면 됩니다. За тэгэхээр ямар нэг одоо шин тэжээлээ авах гэж байгаа өвчтөн сурцсан сэргийлье гэж байгаа л өдөрт та нэгийг идэж болох нь байна. 그런데 이미 질병이 있거나 장이 안 좋은 분은 하루에 생식을 2번 섭취하는 것을 꼭 권유하고 싶습니다. За хэрвээ өрөвсөлт өвчлөл байгаа, ужиг өвчин байгаа. За тэгвэл одоо бас гидсний орчим одоо ямар нэг асуудалтай гэж үзчихвэл өдөрт заавал 2 утыг идэх нь зөв зөвлөгөө болно гэсэн үг. 물론 하루에 한 포도 도움이 되지만 2포를 먹었을 때 훨씬 빠르게 좋은 결과가 나타난다는 이야기입니다. Өдөрт яг нэг удаа идэж болно л доо. Гэхдээ 2 удаа идэх нь улам илүү үр дүн одоо хурдсагнаа л гэсэн санаа. 이게 바로 그 내용이 왼쪽에는 그 하루에 한 포, 오른쪽에는 하루 2포를 먹였을 때 얼마나 좋아졌는지 비교 사진입니다. За нэг 30% гэж байгаа нь өдөрт нэг удаа хооллосон, 70% гэдэг нь өдөрт 2 удаа хооллосон ямар их ялгаатай сайжрал байгааг харуулсан зураг. 하루 2포 먹은 그 쥐가 이렇게 훨씬 더 그 대장의 안속이 깨끗하다는 것을 볼 수 있습니다. За өдөрт 2-оор хооллосон хулганы дотоод тэр зураг биш үү? Илүү их сайжирсан, эрүүл болсон гэдгийг харуулж байгаа юм. 자, 이제 두 번째 다이어트에 도움이 된다고 말씀드렸습니다. За хоёрдугаарт нь дэглэмийн хоол буюу жин барихад тустай гэсэн шүү дээ. 근데 일반적으로 다이어트는 무조건 굶는 다이어트인데 제 생식은 굶는 것이 아니라 먹으면서 자연스럽게 다이어트를 할 수 있습니다. За ер нь дэглэм байрны гэхээр бид нар хагас өсөглөн эсвэл өсөглөн байдлыг л боддог тийм мэдэрдэг. Гэтэл энэ амжилтын тоол бол өсөхгүйгээр ойлголт болдог дэглэм юм. 또 단순하게 체중만 줄이는 것이 아니라 몸속의 체지방도 같이 줄일 수 있는 다이어트가 됩니다. За зөвхөр жин хаяа зогсохгүй бие өөхийг бууруулдаг дэглэм байна. 그래서 다이어트의 효과를 제대로 내려면 하루 한 끼보다는 하루 2끼가 훨씬 더 빠르게 결과가 나타나게 됩니다. За тэгэхээр ийм дэглэм барьж одоо идье гэвэл өдөрт нэг утыг идэхээс илүү 2 утыг идэх нь илүү үр дүн хурдтай болох болно гэсэн үг. 그런데 생식을 하루에 한 번 먹는다고 할지라도 나머지 2끼를 더 많이 먹거나 나쁜 걸 먹게 되면 다이어트 안 됩니다. За өдөрт нэг уут идчихээд одоо бас хооллолт нь хамаагүй гэд идэж болохгүй. Тэгэх юм бол мэдээж дэглэм болохгүй шүү дээ. 그래서 정말 내가 다이어트 살을 빼고 싶다면 철저하게 나머지 식단도 조절하는 것이 정말 중요합니다. За нэг уутыг идсэн ч гэсэн үнэхээр би одоо жин хайн хөсөлтэй байгаа бол үлдсэн цагийн хооллолтууд ч гэсэн одоо юм зохицуулсан хооллолт байх хэрэгтэй. 그런데 여기 계신 분이 본인도 다이어트를 안 되고 있는데 다른 사람한테 다이어트 된다라고 얘기하면 그건 조금 어렵습니다. Тэгэхээр би өөрөө одоо энэ дэглэмийн хооллолтоор нөгөө үр дүн үзээгүйж босод хүнд бас энэ дэглэмийн хооллолт ярих бол бас хэцүү шттэ. 그러니까 내가 좀 그런 모습을 보여줘야 남들에게도 다이어트 한다고 자신 있게 얘기할 수 있기 때문입니다. Тэгэхээр би өөрөө тэр дэглэмийг бариад бас харуулах ямар нэгэн үзүүлэлт байж ич итгэлтэйгээр дамжуулна гэсэн үг. 내가 꼭 필요하다, 내가 건강상의 문제가 있다, 그러면 체중을 조절해야 된다라고 그 분명한 결심을 했다면 꼭 생식을 하루 2끼씩 실천하십시오. За хэрвээ би одоо эрүүл мэндийн талаас ч асуудал байна, жин хаягч хэрэгтэй байна гэвэл одоо ялцчгүй та өөр дээрээ өдөрт дор хаяж 2 утыг идэх зайлшгүй хэрэгтэй. 그다음 당뇨병 회복에 도움이 된다라고 말씀을 드렸습니다. За сахарын өвчлөлтийн эмчилгээнд бас одоо
маш сайн нөлөөлдөг гэж тайлбарласан байгаа. 생식은 당뇨 환자가 먹게 되면 혈당이 빠르게 안 올라가기 때문에 혈당 관리에 너무 좋은 음식입니다. За энэ амьд шимт хоол маань сахарын өвчлөлттэй хүмүүст одоо инсулины тэр ямар нэг сахарын өсвөлтийг огцон ерөөсөө өсвөгдөггүй учраас цусан дахь сахарын хэмжээнд одоо тохиргоо хийхэд таарсан хоол байхгүй. 물론 처음에는 갑자기 혈당이 안 내려갈 수도 있습니다. 그런데 시간이 지나가면 지나갈수록 서서히 조정이 됩니다. За мэдээж шууд огцом ингээл одоо сахарын үзүүлэлт маань хэвийн түвшинд очно гэж байхгүй. Энэ байнгын эцсээр алсуураа ингээд цаг хугацаа орсон ч гэсэн ямар ч байсан багасдаг байна. 실제로 한국에 있는 저의 파트너 신데 나이가 80세가 넘었습니다. За миний Солонгост одоо бодтоор миний хамтрагч нэгэн хүн би 80 гарсан хүн. 오랫동안 당뇨와 고혈압을 앓고 있었습니다. За олон жил одоо даралт сахарын өвчлөлтөөр одоо нэлээд зовж исэн. 그런데 이분은 생식을 2끼 혹은 어떨 때는 하루에 생식을 3끼 먹었습니다. За тэгээ энэ хүн өдөрт 2 уутыг зарим үед бүр 3 уутыг амжим тоолыг идсэн. 그리고 식사를 하고 난 뒤 바로 조금 걷고 운동을 했습니다. За хоол идсний дараа мөн бас нэг жоохон дасгал сайн хийсэн байна. 6개월 정도 지났는데 이분은 완전히 혈압과 그리고 당뇨가 정상 수치로 내려왔습니다. 6 сар идээд 6 сар яг энэ дасгал хийгээ хичээсний дараа даралтны өвчлөл нь сахарын одоо үзүүлэлт нь буугаад хэвийн болсон байна. 그전엔 고혈압과 당뇨 약을 먹었는데 지금은 전혀 먹지 않습니다. За өмнө нь даралтны юм уудаг сахарын юм хэрэгэлдэг байсан бол одоо тэдгээр юмнуудээс одоо салсан байна. Уухаа болсон гэсэн. 물론 처음에는 바로 수치가 조절되지 않기 때문에 약과 함께 먹어야 되는 경우도 있습니다. За мэдээж анхандаа бол шууд ингээд одоо буухгүй нь шүү дээ. Тэгэхээр ууж байгаа эмтэйгээ хавсраад идэл явах нь зөв байх нь. 근데 꾸준하게 내가 생식을 정확하게 제때 챙겨 먹으면 실제적으로 시간이 지날수록 또 혈당 수치가 내려가는 것을 본인이 느낄 수 있습니다. Тэгээд тасралтгүй уусаар байсан чинь яхарахгүй нөгөө цуцсан дах сахарын үзүүлэлт нь бууж байгаа, даралт бууж байгааг өөрөө мэдэрч эхэлдэг байна. 네, 그리고 암 예방에 도움이 된다라고 말씀을 드리고 싶습니다. За мөн ондрын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэхэд тусалдаг гэж хэлсэн. 첫 번째, 암 치료와 재발 방지에 생식의 역할이 아주 중요합니다. За нэгдүгээр одоо энэ хавдрын өвчлөлийг эмчлэх дахихаас урьдчилан сэргийлэхэд энэ амьд шимт хоол их чухал үүрэгтэй байхгүй. 암은 몸속에 산성 체질이거나 혹은 산소가 부족할 때 암이 잘 자라게 됩니다. Тэгэхээр хавдрын өвчлөл буюу хавдрын эс маань өвчлөл төрөгчийн дутагдaltaй орчин, өөрөөр хэлбэл хүчилэг орчин үүсэх үед илүү их одоо үрждэг байна. 그런데 생식은 우리 몸에 알칼리 생식을 먹을수록 알칼리 환경으로 만들어주기 때문에 암이 자랄 수 없는 환경으로 만들어줍니다. За тэгэхээр шимт хоолыг ингээд идэх тусам бидний биеийг хүчлэг байсан юм бол одоо шүлтлэг болгоод хувиргачдаг. Тэгэхээр хорт хавдрын эсийн одоо дургу орчин байхгүй хамгийн дургу. Тийм учраас одоо хорт хавдрын эс үүсгэж сэргийлдэг бүтцийг орчныг бий болгоно. 자, 여기서 다시 한번 말씀드리지만 생식이 암을 치료하는 약은 절대 아닙니다. За энд дахин давтан хэллээ. Энэ бол хавдрын өвчнийг эдгээдэг эм бол биш шүү. 암인 경우는 수술을 받거나 항암 치료를 함과 동시에 생식을 먹을 때 정말 큰 도움이 될 수 있다는 이야기입니다. За хэрвээ хавдрын өвчлөл байвал хийн эмчилгээ болон туяа эмчилгээ хийлгэж захтаа энэ хам хоолыг хамт идэхэд одоо тэр гаж нөлөөнүүдийг найрлахаас гадна тус болдог гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй. 어떤 분은 현대의학 치료를 받지 않고 그냥 생식으로 혹은 자연식으로 치료를 하고 싶다라고 생각을 하게 되지만 굉장히 위험할 수 있습니다. За зарим хүмүүс би тэгвэл одоо тэр хангаахын ямар нэг эмчилгээ авахгүйгээр зүгээр энэ байгалийн аргаар эмчилж хийл та гэд энэ
хоол ганцхан идээд явна гэж бодох юм бол энэ чинь бас аюултай үзэгдэл байхгүй юу? 그래서 수술이나 항암 치료로 일단 암의 크기를 줄이거나 제거한 후에 생식을 먹게 되면 그게 실제적으로 치료 효과를 높일 수 있습니다. Тэгэхээр хавдрын одоо ямар нэг өвчил байгаа бол тэр чинь хагалгаа хийгээд хин имчилгээ, туяа имчилгээ хийгээд тодорхой суурийг арилгасны дараа хоол энэ амьсгалын тоолоо идэхэд имчилгээг үр дүнтэй болгохоос гадна дахиад хамгаалж байгаа байхгүй юу? 특히 항암제 치료를 할 때 생식을 반드시 섭취하도록 해야 합니다. За тэгээд нөгөө хин имчилгээ хийлгэж явах үед ялангуяа энэ амьсгалын тоолыг заавал идүүлэх ёстой юм байгаа юм. 생식을 먹게 되면 항암제로 인한 부작용을 줄여줄 수 있기 때문입니다. За яг тэгэхээр хин имчилгээний үед гарч байгаа гаж нөлөө буюу хортой хэсгийг багасгаж өгдөг энэ хоол маань. 이 독한 항암제 치료를 하게 되면 간 수치가 나빠지게 됩니다. Энэ химийн имчилгээч маань хортой буюу ялангуяа илгэнд одоо маш их хордлогыг өгдөг байхгүй юу? Тэр хордлогыг одоо багасгаж өгөх ийм одоо үүрэгтэй. 그런데 생식을 먹게 되면 그 간 수치가 높아지는 것을 낮아지게 만들도록 도와주는 역할을 합니다. За өөрөөр хэлбэл энд байгаа тэр хордлогын хэмжээ дэлүү юм уу илгэнд байгаа хордлогын хэмжээг багасгаж өгдөг ийм л үүрэгтэй юм байна. 조금 전에 말씀드린 것처럼 이 생식에는 항산화제, 그러니까 활성화산소를 억제하는 성분이 많이 들어있기 때문에 간도 보호하고 또 간 수치가 나빠지는 것을 억제할 수 있는 그런 역할을 할 수 있게 되는 것입니다. За түрүү хэлсэнчлэн энэ эмчилгээний гаж нөлөөг байрлаж өгөхөөс гадна хоргоожуулах үйлчилгээтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо янз бүрийн тэр хордлогоодыг тайлж өгөхөд хурдан сайжрахад нь дархлаан дэмжихэд нь нөлөөлдөг байна. 특히 그 우리 몸속의 DNA 세포가 돌연변이 되는 것을 막아주는 역할을 하기 때문에 암을 예방할 수 있는 것으로 기대하고 있습니다. За яг гэвэл бидний биеийн одоо энэ хамтран үсэж байгаа эсүүд чинь мутацид орсон бидний өөрсдийн эсрүүд шүү дээ. Тэгэхээр тэр мутацид орж байгаа үйл явцыг л буцаадаг үүргийг энэ хооллолт нь амьсгалын тоолны хооллол биелүүлдэг учраас урьдчилан сэргийлнэ гэж найдаж иддэг байхгүй юу? 그리고 실제적으로 생식을 먹었을 때 항암 치료할 때 면역력이라든가 또 생존율을 높이는 효과를 확인하였습니다. За бас юг нотолж чадсан бэ гэхээр химийн эмчилгээний хордлогыг тайлаж зогсохгүй дархлаа сайжруулад тэгээ энэ төрлийн өвчлөлөөр шаналж байгаа хүмүүсийн амьдрах насжилтын хугацааг уртсах боломжийг нотлогоогоор гаргаж баталж чадсан байна. 우리 몸속에는 P53이라는 암을 억제하는 유전자가 있습니다. За бидний бие дотор H53, PH53 гэдэг ийм эс байгаа байхгүй юу? 그런데 이 P53 억제 유전자가 변이되거나 쉽게 말하면 고장이 나면 Тэгэхээр PH53 гэдэг энэ эсэнд одоо гэмтэл бий болчих юм бол өөрөөр хэлбэл энэ дээр л одоо ямар нэг ажиллагаа тасраад аюул бий болчих юм бол 세포의 DNA가 변형이 되고 암세포로 가는 것을 차단시켜주는 역할을 하는데 고장이 나면 이 역할을 못하게 됩니다. PH53 ч нөгөө өвчсөн тэгээд одоо мутац хэлбэр рүү явж байгаа эсүүдийг илрүүлдэг ийм үйл ажиллагаатай устгаж явах хэрэгтэй ийм систем баггүй юу эс. Тэгээ энэ дээр л асуудал үүсчих юм бол одоо хавдрын эс бий болох нь шүү дээ. 그래서 P53 이 억제 유전자가 정상화되면 암이 전이가 되거나 재발하는 데 방지하는 큰 역할을 하게 됩니다. Тэгэхээр энэ өөрийн энэ байгалийн лаг эсвэл PH53 гэдэг энийг л одоо хэвийн байлгах юм бол хавдрын өвчил дахихгүй байх. За мөн хавдрын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх юм боломжийг бий болгож байгаа байхгүй. 그런데 생식을 먹게 되면 이 P53 유전자가 활성화된다는 연구 결과도 있습니다.
За тэгэхээр судалгаагаар энэ амьд шим тоолоор тогтмол хооллох үед pH 53 энэ эс маань одоо яг тэр энэ хоолоор хооллосноор одоо сайн сэрэгдэг ажиллагаанд шинжлэгдэх юм байна гэдэг тоосон. 그래서 사랑의 병원의 그 암 환자를 위한 프로그램 중에서 Тэгэхээр тэр хайр эмнэлэг дээр хавдрын өвчлөлтөй хүмүүс зориулсан хөтөлбөр дотор юу байдаг вэ гэхээр 그 하루 3번 식사를 하게 만드는 프로그램이 있습니다. өдөрт одоо 생식을. 3 удаа амьд шим тоолыг идэх ийм хөтөлбөр багтсан байдаг. 그래서 아주 그 경과가 나쁜 그러니까 좋지 않은 몸을 가지신 분도 맑은 공기 속에서 또 생식을 하루 3끼 먹게 되면 몸이 굉장히 빠르게 회복되는 것을 경험하게 됩니다. Тэгээд одоо биеийн хувьд айгүй ингээд дорд орцсон байсан өвчтөн ирээд ялангуяа тэр нөгөө амралтын сувилын газар байгаа байхгүй юу? Тэр тунгалаг агаартай орчинд өдөрт 3 удаа амьд шим тоолоор хооллох үед маш их хурдан тэнхэрч байгааг ингээд бид нар байнга харж байгаа. 그래서 암으로 진단받을 땐 1차적으로 병원의 도움을 받아야 되지만 За хэрвээ хавдрын өвчлөлийн онш тогтоогдсон л бол мэдээж эхлээд эмнэлгийн эмчилгээ авах ёстой боловч 두 번째 생식과 또 자기 스트레스 관리에 의해서 자기 몸 스스로 면역력을 높이려는 노력이 굉장히 중요합니다. хоёрдугаарт нь хооллолт буюу тий өөрийн одоо тасралтгүй шим тоолоор хооллох мөн стрессээс урьдчилан сэргийлэх өөрөө шалтгааллах зүйлээ бас хамтд нь арга хэмжээ авах хэрэгтэй. 그리고 규칙적으로 식사하고 골고루 영양소를 섭취하게 되면 아이들의 키 성장에 실제적으로 도움을 줄 수 있습니다. За мөн энэ тогтмол хооллолт зөв байнгын хэрэглээ болох юм бол хүүхдүүдийн өсөлтөнд энэ хоол маш сайн нөлөөлж өгдөг. 물론 한두 달 하는 게 아니라 아이들에게 1년, 2년 꾸준히 생식을 먹게 하면 키가 작은 아이들의 성장에 굉장히 큰 도움이 됩니다. За энэ чинь 1-2 өдрийн тухай биш 1 жил 2 жил тогтмол хүүхдэд эвдүүлэх юм бол хүүхдийн тэр өсөлтөнд сайн нөлөөлдөг байна. 그래서 키가 작아서 고민하는 그 자녀를 둔 부모님이 있다면 생식을 권하는 것이 특히 발화 생식 권하는 것이 큰 도움이 됩니다. За тэгэхээр нөгөө нуруугаараа намхан хүүхдүүд ер нь их санаа зовлттой байдаг шүү дээ эцэгчүүд нь ч гэсэн тийм хүүхдүүдэд одоо соёолж хоолыг ялангуяа зөвлөөрэй гэж хэлмээр байна. 생식에 들어있는 항산화제가 활성화산소가 많아지는 것을 억제하는 역할을 하게 됩니다. За энэ шимт хоолн дотор хоргоожуулах юм олон орц найрлага байгаа учраас биеийг одоо сайн хоргоожуулж өгдөг юм уургийг бас давхар гүйцэтгэдэг. 그래서 뇌의 세포가 손상되거나 이런 부분을 막아주는 게 항산화제 역할을 하는데 생식이 바로 그런 데 도움이 될 수 있습니다. За тэгэхээр тархиндах эсийн үйл ажиллагаа ялангуяа өвчлөл иш явагдаж идэг тархины эсэнд тэдгээрх одоо өвчлөлийг багасгах эсэлдэлт үүсэхгүй байх удаашруулах тийм өрөвслийн эсрэг хоол хүнс болдог байна. 생식에 들어있는 풍부한 항산화제와 비타민, 미네랄 바로 이런 것들이 뇌에 아주 긍정적인 영향을 미치게 됩니다. Шимт хоолны энэ орцон дотор байгаа витамин, эрдэс бодис маань тархины үйл ажиллагаанд одоо маш сайн нөлөөлөд яг тэр байгалийн гаралтай шимт хичээлийг нь хангаж өгч байгаа байхгүй юу? 또한 생식에 많이 들어있는 파이토케미칼이라는 이 천연 물질이 활성화산소를 제거하고 또 각종 성인병을 예방하는 데 도움을 주게 됩니다. Бас энэ хоолнд ба фитохим гэдэг байгалийн бодис агуулгадаг. Нөгөө ургамал ногоонд л байдаг тийм ээ. Энэ бодис нөгөө маш олон өвчнөөс урсан сэргийлэх гадна ирчүүдийг дүүргээ зогсохгүй чөлөөт ийм янз бүрийн радикалуудыг устгадаг хоргоожуулах үүрэгтэй. 몽골은 어떤지 모르겠지만 한국에서는 이게 평균 수명이 늘다 보니까 이렇게 나이 들어서 치매에 걸리는 분들이 굉장히 많이 늘어나고 있습니다. Одоо Солонгос Монголд ямар байгаа мэдгүй Солонгост бол энэ
зөниглөх буюу ийм өвчин маш их бий болж байгаа. 그런데 이 생식을 통해서 그런 치매와 같은 아주 무서운 질병과 싸우는데 큰 도움을 받을 수 있게 됩니다. За гэтэл энэ амьд хоолоор тогтмол хооллож байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд сайн бие тэмцэгч бие организмыг бий болгож чадж байгаа юм. 제가 아까 얘기할 때 우리 피에 대해서 깨끗한 피를 만들려면 깨끗한 음식을 먹어야 된다라고 말씀을 드렸습니다. Түрүүхэн би хэлсэн шүү дээ. Бидний цус шинэ байхын тулд одоо бид нэр шинэхэн хүнс сайн хэрэглэж шинэ цустай болно гэж. 한국의 한 의사분이 우리 돼지고기, 그러니까 식사 시간에 돼지고기를 많이 먹었을 때 그 혈관의 변화를 찍은 사진을 보여주었습니다. Солонгос нэгэн эмч гахаамах одоо идсний дараа цус нь судсаар гүйж байгаа цус ямар одоо өтгөрөлтэй болж байгааг харуулсан юм зураг үзүүлжилтэй. 지방이 많은 음식을 먹었을 때 그 혈관 내에 이렇게 적혈구가 있는데 그 적혈구들이 기름기에 쌓여가지고 이렇게 끈적끈적 붙어 있어서 혈관을 통과하지 못하는 사진을 보여주었습니다. Тэр зурган дээр ямар дүрслэл харагдсан бэ гэхлээр судасны хананд ингээд маш олон юм өөх тосны шингээгүй тэгээд тогтцсон. Тэгээд тэр завсраар ингээд цус урсаж чадахгүй тийм юу үүсгэсэн байгаа байхгүй. Нөгөө тээг болсон одоо тослогууд үүсдэг гэсэн үг. 물론 우리 몸은 스스로 정화 능력이 있기 때문에 시간이 지나면 금방 그 기름기가 제거가 되고 적혈구가 이렇게 혈관을 통과하게 됩니다. За бидний бие өөрөө ингээд өөрийгөө цэвэрлдэг тийм ээ ийм лаг системтэй болохоор магадгүй тэр өөх тосыг нэг хэсэг хугацааны дараа бол яг урсгаад арилгачих боломжтой. 그런데 이것을 문제는 계속해서 반복해서 많이 먹게 되면 이 막힌 혈관들이 결과적으로 나중에 그 모세혈관 같은 것이 사라지게 되고 세포는 영양을 공급받지 못하게 됩니다. За гэтэл асуудлын гол нь ийм зүйл давтагдаад байнга нөгөө идэгдээд байхаар яг тэр өөх тосны чинь ханаагүй хэсгүүд нь судасны ханд наалдаад тэгээд давхарга үүсгэсээр байгаад одоо жинхэнэ нөгөө нэг судсаар цус гүйж чадхааргүй өтгөн цустай ийм бэрхшээлийг үүсгэж байгаа. 그리고 혈관복에 기름기 같은 그런 지질, 그러니까 콜레스테롤 같은 게 쌓여가지고 피의 흐름이 원활하지 못하게 됩니다. За тэгээд энэ холестерол буюу одоо өөх тосны тэр зузаар тутанд үүсгэнэ шүү дээ. Тэгэхээр цусан хангамж маань муудах нь урсцсан муудна гэсэн үг. 그런데 생식을 먹게 되면 이렇게 혈관 속에 있는 콜레스테롤이 감소하게 된다는 것이 결과가 나타났습니다. Гэтэл амьд шимт хооллох үед юу болж байгаа гэхээр одоо яг тэр судасны хамд байгаа холестеринуудыг маш сайн цэвэрлж өгж байгаа урдан цэвэрлж өгж байгаа ийм одоо нотлохоо бий болсон. 이렇게 해서 제가 생식을 먹었을 때 우리 몸에 어떤 효과가 있는지 좀 길게 말씀을 드렸습니다. За ийхүү би одоо бидний бид амьд шимт хооллоор хооллох үед ямар үр дүн гарах юм бэ гэдэг талаар ингээ уртхан тайлбарлаж өглөө. 이것은 황승주 박사님이 지난 한 28년간 이렇게 꾸준하게 많이 연구한 결과를 말씀드린 것입니다. За энэ бол бүтэн 28 жилийн туршид Хуан Сонжу гэдэг энэ профессорын судалсан үр дүнгийн талаар нэгтгэхэд ярьж байгаа юм аа. 그래서 저희는 생식은 생명식이다라고 얘기하고 있습니다. За тийм учраас одоо бид нар юу гэж хэлдэг вэ гэхээр амьд шимт хоол бол одоо амьдралын хоолоо. 첫 번째는 생식에 들어있는 원료들이 열을 가하지 않았기 때문에 그대로 원료가 살아있다, 효소가 살아있어서 생명식이다라고 얘기하는 것입니다. За яагаад амьдралын хоол амьд хоол гэж байгаа юм бэ гэхээр энэ хоолнд орж байгаа бүх орчин найрлагууд нь түлэгдэж юм уу, буцалгаж юм уу, халааж юм уу, өхмөл байдалд ороогүй байглаасаа авсан тэрл шинэхнээрээ байгаа хгүй амьтай.
두 번째는 생식을 먹게 되면 우리 몸을 건강하게 회복시켜 주는 생명식이다라는 의미가 포함이 되어 있습니다. За хоёрдугаарт нь энэ утганд амьсгал тоолоор хооллох үед бидний биеийг сэргээж өгдөг тэр хүч чадвар оршин байдаг. Тийм учраас амьдралын эрч хүчит хоолоо гэж хэлж байна. 그래서 생식에 대해서 아는 만큼, 그리고 생식에 대해서 확신이 있는 만큼 다른 사람의 건강을 도와줄 수 있습니다. Тэгэхээр амьсгал тоолны талаар мэдэх тусмаа баттай болох тусмаа бусад хүмүүсийн эрүүл мэндэд бид нар итгэлтэйгээр туслах боломжийг бий болгоно гэсэн үг. 마치 생식을 먹으면 만병통치 약처럼 들릴 수도 있습니다. За яг амьсгал тоолыг ингээд сонсох юм бол баг юм шиг сонсогдоод байгаа ч тийм ээ. 그런데 약은 아니지만 분명히 우리 모든 질병에 대해서 큰 도움이 될 수 있습니다. За гэтэл эн чинь им биш мөртлөө маш олон өвчлөлт биднэрт одоо тусалж байгаа юм. Эдгээр өөрөө эдгэж чадвар. 계속해서 저희가 지난 2년 이상 가까이 이 교육을 해왔습니다. За 20 жилийн туршид бид нар энэ сургалтаар яваад ирсэн хүмүүс. 저희도 안타깝지만 빨리 몽골에서 이렇게 본사에서 열어주지 않는 거에 아직 그 오픈 이렇게 네트워크 진행되지 않는 것에 굉장히 안타까운 마음을 가지고 있습니다. За Монголд одоо хурдан л энэ ингээд тий нөгөө орох хэвээр маркетингээр ороосоо гэж хүсэж байгаа. Тэг хүлээсээр байгаа. 그래도 아직 그렇게 열리지 않았지만 이렇게 개인적으로 생식을 판매하면서 지금까지 함께 해주신 여러분께 감사드리고 싶습니다. Ямар ч байсан тэр ажил нь эхлэх байгаа ч гэсэн өдний хүртэл хамт байгаад идээд дамжуулж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. 저희도 함께 기도하고 있고 계속해서 빨리 열리기를 또 기다리고 있습니다. За бид ч гэсэн одоо хүлээж байна, хурдан нээгдээсэй гэж байна. 이것이 단순하게 돈을 버는 문제가 아니라 정말 다른 사람들의 건강을 도와줄 수 있는 정말 중요한 일이기 때문입니다. За яг л энэ чинь зүгээр нэг ингээд ямар нэг санхүүгийн төлөө хийж байгаа зүйл биш. Бусад хүмүүсийн эрүүл мэндийн төлөө баттай өгмөр байгаа энэ ажил учраас. 그리고 또 경제적으로 실제적으로 도움이 될 수 있기를 정말 간절히 바라고 있습니다. За мөн эрүүл мэндийн хувьд зогсохгүй санхүүгийн хувьд ч гэсэн тус болоосай гэж хүсэж байна. 혹은 내가 생식이 비싸서 못 먹는 분들도 다른 사람에게 생식을 팔아서라도 다른 사람에게 전달해서 내가 먹을 수 있는 그런 여건이 되었으면 좋겠습니다. За бусад хүмүүст одоо би идэж чадахгүй байгаа юм чинь бусад хүмүүст борлуулад тэгснээрээ өөрийнхөө идэх хоолны мөнгийг олцдог ядаж тийм ээ. Тийм одоо төвшөнд хүрээсэй гэж хүсэж байгаа. 우리가 하는 일은 올바르고 또 정의로운 길이니까 반드시 길을 열어주실 거라고 믿고 있습니다. За бидний хийж байгаа зүйл маань үнэхээр зөв бөгөөд бас бусдын эрүүл мэндийн төлөө учраас энэ сайн болно гэж итгэж байна. 그래서 질문 많아요? 질문요? 네. 네. 간, 간암, 간암, 네. 사기고 이런 사람 먹을 수 있냐? 그리고 이 사람 지금 엄청 힘이 없고 누워 있는 상태인데 지금 아주 독한 약을 네. 하고 있어요. 많이 아픈가 봐요. 그래서 다시 한번 말씀드릴게요. 간암이에요, 간암? 간암 사기요. 간암 사기요? 또 굉장히 좀 힘든 얘기지만 네. 간에는 치료할 수 있는 약은 없습니다. За энэ бол асуулт ирсэн байна. Илэгний хор тавдрын 4-р шатнд байгаа. За илэг бол маш хүнд өвчин. 그런데 생식은 간에 가장 좋은 식사가 될 수 있습니다. Гэхдээ амьсгал тоол бол илэгний одоо хамгийн дуралдаг хоол. 제가 처음에 말씀드렸다시피 간은 영양을 저장하고 해독하는 기능이 있다고 말씀드렸습니다. Тэр илэг нөгөө түрүү хэлсэнчлэн хоргоожуулах үүрэгтэй, шимтгийлэг шимгчлүүлэн авдаг, бусдад эргэтнэлүү тараадаг ийм үүрэгтэй гэсэн шүү дээ. 생식을 먹는다고 간암이 치료된다라고 말씀드릴 수 없습니다.
За мэдээж одоо илгэний хавдар өвчин бол эдгэрнэ гэж хэлж чадахгүй. 그러나 치료와 함께 생식을 드시게 되면 그 치료를 잘 받을 수 있는 그런 몸이 될 수 있습니다. За тэгвэл энэ хоолоо ингээд идчих байхдаа эмчилгээг авах юм бол тэр нөгөө бие маань эмчилгээгээ сайн хүлээж авч чадах биеэр бэлтгэгдэх байхгүй хоолоо идснээрээ. 그리고 또 암 치료받을 때는 잘 먹는 것이 정말 중요합니다. За ялангуяа хавдрын өвчтөй хүмүүс эмчилгээнийхээ үед маш сайн идэх ёстой, зөв идэх ёстой. 근데 생식은 양이 적어도 우리 몸에 필요한 영양소를 가득 들어있기 때문에 치료에 분명히 도움이 될 수 있습니다. Тэгэхээр багахан ийм хэмжээтэй хоол мөртөө өдөрт авах ёстой бүх шин тэжээл байж байгаа. Тийм учраас тэр эдснээрээ эмчилгээгээ давхар хийлгэх тэр сайн хүлээж авах биеийг л бий болгоно гэсэн утга. 생식을 하루 3번 먹는 것을 추천드리고요. За ямарсан өдөрт 3-аар идэхийг одоо ямарсан зөвлөн энэ үнд бол 만약에 한꺼번에 한 번에 다 못 먹는다면 나눠서라도 생식 한 포를 반으로 나눠서 조금씩 먹더라도 계속 입으로 씹어서 조금씩이라도 계속 먹을 것을 또 권하고 싶습니다. Тэгэхээр энэ хүний хувьд магадгүй хоол идэхдээ хэцүү байвал нөгөө нэг уут хоолоо бүр хуваагаад ч хамаагүй багаар тэг ингэж тутам маягтай ингээд амтлуулаад зажлуулаад идэвлвэл нэмэр болно. 의사는 병원에서 물론 치료하겠지만 За мэдээж эмч бол эмнэлгийн байгууллага маань эмчилгээгээ хийх ёстой бүргэлжлүүлээд 아까 제가 말씀드린 대로 본인이 할 수 있는 최선의 방법은 가장 좋은 영양을 공급함으로써 그 병을 이길 수 있는 몸을 만들어 나가는 것입니다. Тэгэхээр өөрийнхөө зүгээс шалтгааллах зүйлийг хийх хэрэгтэй гэдэг нь юу гэсэн утга вэ гэхээр та тэр эмчилгээг аваад хурдан сэргэж чадах, өвчнөө даван туулах тэр нөхцөлд биеийг л бий болгохын төлөө энэ шин тэжээлийг сайн идэх, авах хэрэгтэй гэсэн санаа юм. 그래서 실망하지 마시고 내가 먹을 수 있는 만큼 계속해서 드실 것을 제가 권유드리고 싶습니다. За тэгэхээр зөвхөлгүйгээр ямар ч хэлсэн сайн идээсэй гэж хүсэж байна. 네, 답변이 되었으면 좋겠습니다. 네, хариулт нь сайн болсон байгаасай гэж хүсэж байна. За 또 그러면 이분한테 파라센식 드릴까요? 하루에 3번? 제일 좋은 거는 산삼 배양근 생식인데 가격이 너무 비싸서 아마 본인이 부담스러울 수도 있습니다. Яг нөгөө хамгийн сайн хоол бол нөгөө уулын зурагтай хоол шүү дээ тий. Уул нь тэрийг идвэл сайн. Гэхдээ санхүүгийн хувьд энэ хүнд хэцүү байвал одоо соёолж идэж болно. 일단 여건이 되면 산삼 시식을 먹되 만약에 그런 여건이 안 되면 발화생식도 도움이 될 수 있습니다. За санхүүгийн хувьд тэр уулын зурагтай хоолоо идэж чадна гэвэл тэр чинь яг хавдрын өвчтөй хүмүүсээрээ соолохгүй юу? тэрийг идвэл сайн бүр боломжгүй байна гэвэл соёолжоо идэж болно. 그리고 간암도 3기 수술 받았고 항암 치료 지금 중국에서 했고 지금은 파라신식 먹고 있어요. 네. 근데 먹은 다음에 진짜 몸이 회복되는 거고 힘이 또 생겼다고 얘기했어요. 너무 좋았습니다. 네, 감사하네요. 그러니까 За талархууштай мэдээ байна. Тэр илгэний хавдар 3 дугаар үедээ хийм эмчилгээ хаалганы дараа идээд хүч тамир орж байна, сэргэж байна гэсэн байна шүү дээ. 그러니까 간이 가장 좋아하는 음식은 깨끗한 음식이에요. Тэгэхээр илгэний дурладаг хамгийн сайн хоол бол ерөөсөө маш цэвэр хүнс байхгүй юу? 그리고 몸에 필요한 영양소를 저장하는 곳이기 때문에 좋은 영양소 음식을 섭취하게 되면 간은 충분히 회복될 수 있습니다. Тэгэхээр илэг өөрөө өөрийгөө маш сайн сэргэж чаддаг хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд ялангуяа энийг маш сайн тунгалажуулж чадах хоолыг идснээрээ одоо хурдан сэргийх тамир тэнхээ орох боломж байна гэсэн үг. 또 폐암, 네. 폐암이 있고 거기 피주물에 또 거기 좀 뭐가 있는 사람, 혹이 있는 사람이 먹을 수 있냐? 자, 제가 다시 한번 모든 생식은 어떤 사람이건 누구에게든 분명히 도움이 되는 식사입니다. За энэ уушгины хорт хавдар тухай асуусан
Ямар ч одоо хавдрын өвчлөл бай тийм ээ. Бүх өвөстийн хоол бол тохирно, идэж болно. 다만 생식을 못 먹게 하는 사람은 있습니다. За яг одоо ууж болохгүй заалттай хүн бол 그것은 ямар хүн бэ гэхлээр 그것은 콩팥. мгм. 그러니까 콩팥이 나빠서 투석을 아하. 하는 경우는 못 먹습니다. 네. нөгөө бөөрийн аппаратанд орж байгаа хүн л ууж болохгүй юм байна. Бусад бүх одоо өвчлөлд уунаа гэн. 그 외에 모든 어떤 사람에게도 생식은 먹을 수 있습니다. За тэрнээс л гадна бол одоо бүх өвчлөл бүх хавдруудад хооллолт болно гэн. 다만 사람에 따라서 양을 조금씩 먹어야 되는 사람도 있고요. 어떤 함부로 바로 먹어도 되는 사람이 있으니까 그건 음흠. 자기가 조금씩 조절하면 됩니다. 음흠. За ялангуяа нөгөө идэхдээ нөгөө хүндээ юугаар тааруулах нь шүү дээ. Доозыг нөгөө хүн идэж чадахгүй байвал ингээ багаар өгөх юм байна. Чадчихвэл яг л тэр уутаар нь идүүлэх юм байна. Тэгээ тааруулаад идэхэд болно гэсэн үг. 제가 분명하게 말씀드릴 수 있는 것은 본인이 집에서 해 먹을 수 있는 어떤 음식보다도 생식이 가장 안전하고 도움이 될 수 있는 식사라고 저는 얘기 드리고 싶습니다. За та одоо ямар нэг өвчлөлтэй байгаад гэртээ хоол хийж идэх гэж байгаа тийм зорилттой хүн болвол ямар ч одоо гэртээ хийсэн хоолноос чи илүү аюулгүй цэвэр ийм одоо хоол болно. 네, 답변이 될까요? За 됐을까요? хариулт та бүхэнд болсон болов уу? 네, 감사합니다. 아니에요? 네, 그럼 다음 주는 저희가 여기 계신 분이 이제 또 여행을 가게 됩니다. 회사에서 보내주는 여행. 음흠. 그래서 우리? 다음 주에는 저희가 하지 못합니다. 네. дараагийн 7 хоногт багш маань нөгөө аялалд явж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр дараа 7 хоногт бол би бол хичээл орохгүй. То 다른 사람 들어가요? байна уу? Би нэг юм асууя та. Энэ хоолоо яаж найруулж уух вэ? Урсанд яа тийм үү? 이게 어떻게 먹는 방법을 좀 알려달래요? 그거는 우리 버기 목사님이 알려주신 나중에 따로 알려주시면 되겠습니다. 이 нөгөө хүүтэн тасалгааны температуртай усаар найруулж 200 г усанд сайхан шейклээр найруулаад сэгцрээд уучна. Эсвэл та тараг, буурцагны сүү, за хүүтэн салаад шейкэнд хольж болно. Ер нь бол халуун юмд хийж болохгүй. Дандаа хүүтэн юмтай хольж иднэ л гэсэн үг байхгүй юу? Хүүтэн. Тий, ягаад гэвэл тэр амьд байгаа чанарыг нь өхүүлэхгүй тулд халуун юм руу хийчихсэн нөгөө амьд чанар нь өвчин штэ. Тий, тийм л зорилттой шүү. 여기까지 하면 Тэр 되겠습니까? удаан хугацаа уух уу? Тэгэл одоо насан туршаа идсэн ч болно, чадах чинээрээ идсэн ч болно. Ерөөсөө л дандаа ургамал хүнсний ногоо, жимс, мөг, далайн ургамал учраас тий хоол гэж ойлгож болох нь шүү дээ. Хүнсний ногооны хоол. Өдрийн нэгээр бол уугаад үр дүн жоохон дутуу байна уу? Дутуу юу? Ер нь хоёроор уувал их ч үгүй гэж яриад байна тий. Эрүүл бол та нэгээр уугаарай гэж штэ. Ямар нэг өвчлөл шинж тэмдэг байгаа им хэрэгэлдэг бол хоёроор идвэл сайн шүү гэж байгаа байхгүй юу? За. Тий. 네. 끝났습니까? Тэрийнхэн хоолтойгоо бас хольж болох уу? Нэг хоолоо л орлуулна штэ. Өглөөний хоол эсвэл орой хоолоо энэ хоолоороо сольчихно. Өдөр хэвээ идчихнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэрнээс халуун хоолтойгоо шууд хольж идэхгүй нэ штэ. Тэрийг ч ойлгож байна л да. За одоо өдрийн хоол яагаад өглөө орой энийгээ хэрэглээд тий тэгж болно. Өөрсдөө 3 удаа хоол идэж штэ тий. Тэрнийхээ 2 хоолойг эмгээр сольчихно л гэсэн үг байхгүй юу? За. Тэгэхээр өглөө сольж болно. Таал өөр аль боломжоор л хийж сольж болно. Үнэн нь ямар үнэтэй? За үнийн алийг асууж их олон бүтээгдэхүүн байгаа учраас их олон байгаа мó тий. Операторын утсыг өгье заяа. Тэгээ та тийшээ уцтаад мэдээллүүд авч болно. Эсвэл Иргом гэдэг пэйж байгаа. Тэрлүүг ороод бас авчиж байна. Энийг бас дахиад нэг юм асуугаад байна. Уучлаарай, нэг юм асууч. Энэ бүтээгдэхүүн нь одоо яг хүний эрүүл мэндэд одоо яг ямар өвчнөд илүү чиглэж яг одоо зохион бүтээгдсэн тийм клиникийн туршилттай бүтээгдэхүүн бэ? За энэ бол хавдрын өвчлөлтөй хүмүүст анх
зориулж би гарсан гэдгийг тайлбарлаж байгаа байхгүй түрүү. Танд номын нүгийн мэдээллийг авмаар байвал тэр номон дээр бүх үг түүхэн юунд зориулсан ямар эмнэлэг зүүн нотолгоотой вэ гэд бүгд нь байж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс маань та операторын утсыг бичээд авах уу бүгдээрээ тэгэх юм бол та нар тэндээс хүргэлтээр номнууд тэгээд юу яах хүүхд ер нь бас хэрглэж болд юм уу? болно. Жоохондоо нөгөө Одоо хоолнд орсон хүүхдүүд байгаа ч дээ. 3 настай хүүхд мөхт болох уу? Оо болно тий. Хэрвээ хүүхэд хэрэглэхээр бол одоо ямар төрлийн аль төрлийг хэрэглэх үү? Түрүү нөгөө ярьсан соёолж гээд хоолны тухай ярьсан шүү дээ. Тэр соёолжийг идүүлж болно. Соёолжоо та нар буурцганы сүүнтэй холиол тэгтээ хүүтийн сүү шүү дээ. Тэгээд холиос эксрей шеклээд өгч болно. Тарганд хийгээд өгч болно. За ер нь халуун юмд бол хийдгүү. Тийм учраас юм хүүтэн төрлийн салааттай хольж болно. Жимсний шейкэнд хийж өгч болно. За бид нар бол буурцганы сүүтэй хольж өгөөд нэг банан өгчдгийг өглөөдөө. Тэгээд өдрийн хоол хүртэл бол айгүй мундаг тэгэл болсон мэдрэмжтэй бас айгүй үеиг бас хүүхэд сурах чадвар ихч хүч дархлаа нь айгүй сайжирдаг юм лээ. За би та бүхэнд утас хэлжгүй 94 40 85 97. За баярлалаа танд. За 됐습니까? 끝내셔도 되겠습니까, 목사님? 네, 쇼닉 асуулт асуух гэсэн чачиж. 네, 질문 많이 있네요. 네. 자, 다음 주 그러면 있는가요, 없는가요? 다음 주는 여행 때문에 못 합니다. 자, дараагийн 7 хоногт бол байхгүй юм байна шүү. 네. 그럼 오늘 여기서 끝내겠습니다. Дараагийн 7 хоногийн 2 дахь өдөр бол байхгүй мэн тэ Zoom. Тий. Тэрний дараагийнх дээр байгаа юм байна. Тэр хооронд та бүгд хэрэгтэй номоо аваад уншиж байгаарай. За бас Иром ээлжийг таамнида утсыг дахиад хэлээ 94 40 85 97. 94 40 85 97. За танд баярлалаа. 감사합니다. 수고하셨습니다. 예, 달아다니 올지. 네. 할때 따라올지. 할때 네.